untuk kemasyarakatan Masjid Al-Khairat Madiopuro. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan tersebut senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala, jadikan amal soleh. Kemudian diberikan panjang umur, sehat walafiat, istiqomah fi taatillah wa taati Rasul, diberikan kehidupan keluarga, sakinah mawaddah warahmah, diberikan harta benda halal berkah dan berlimpah, diberikan putra putri, keturunan yang soleh solihah, dan akhirnya diberikan prestasi kehidupan dunia berupa husnul khotimah. Alladzina fi sabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin sholihah. Bisiril Fatihah. Selanjutnya kami sampaikan beberapa pengumuman, diantaranya yang pertama, setiap yang datangnya, yang pertama yaitu datangnya dari Masjid Al-Khairat Madiopuro, bahwasanya setiap hari Sabtu malam Ahad senantiasa diselenggarakan kegiatan taklim berupa kajian kitab Mukhtarul Al-Hadis yang diasuh oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Syakur dari Malang. Kemudian malam itu juga insya Allah akan dilaksanakan kegiatan santunan yatim. Dan sehubungan dengan itu kami sampaikan informasi bahwasanya kemarin tanggal 28 kita seluruh takmir membuka kotak amal yatim, dan dana yang terkumpul kita peroleh yaitu sejumlah Rp6.800.000. Pengumuman berikutnya kami sampaikan bahwasanya kegiatan sholat Jumat pada siang hari ini akan dilaksanakan dengan khotib yaitu Gus Khalid Mawardi dan muadzim Saudara Edwin Kholis dan Bilal Bapak Ursila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله اتقوا الله تعالى وقد Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur wajib kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat dan rahmat yang telah kita terima hingga pada detik ini sudah tidak terhitung lagi berapa jumlahnya.
nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ibadah, nikmat negeri yang aman, nikmat keluarga yang sakinah, nikmat teman-teman yang baik dan bersolidaritas, dan masih banyak nikmat-nikmat lain yang jumlahnya tidak terbatas. Wujud syukur yang harus kita lakukan adalah senantiasa memperkuat iman dan takwa kita, melaksanakan apa saja yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Alhamdulillah, telah sampai kita pada bulan Sya'ban. Setelah kemarin kita melalui bulan Rajab, kata Rasulullah, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih bulan Sya'ban sebagai bulan yang istimewa, di mana Rasulullah lebih banyak beribadah sunnah seperti puasa dan sholat malam? Karena Sya'ban adalah bulan di mana banyak manusia melalaikannya. Apabila Rajab adalah bulannya Allah dan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, maka Sya'ban yang berada di antara Rajab dan Ramadan seringkali dilupakan dan dilalaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaufulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itulah bulan yang paling banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu di antara Rajab dan Ramadan. Padahal di bulan Sya'ban ini amal-amal perbuatan manusia diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim. Dan di bulan itu, yaitu tempatnya turfa'u fihil a'mal, diangkat di dalam bulan itu amalan-amalan kita, dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim. Dan saya ingin, kata Rasulullah, ketika amal-amalku dibawa di hadapan Allah sedangkan aku sedang dalam keadaan berpuasa. Tidak inginkah kita pada saat Allah menerima amal-amalan perbuatan kita sedangkan kita dalam perbuatan baik seperti puasa sunnah dan amalan-amalan sunnah lainnya? Oleh karenanya, mumpung masih di awal bulan Sya'ban, marilah kita perbanyak amalan-amalan lagi. Ibaratnya kendaraan, kita sekarang sedang memanasi kendaraan untuk melaju lebih kencang lagi sebentar lagi di bulan Ramadan. Kemudian Sya'ban adalah penghabisan pelaporan amal kita selama 1 tahun. Setelah ini amalan kita terhitung bersih, mulai dari nol lagi. Maka dari itu, marilah kita persiapkan Ramadan nanti dengan amalan-amalan terbaik yang mampu kita laksanakan. Jangan Sya'ban dan Ramadan nanti adalah Sya'ban dan Ramadan terakhir bagi kita. Untuk itu, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan emas, menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Selama nafas kita masih berhembus, selama kita masih bisa berjalan di muka bumi, maka perbanyak amalan-amalan yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam." Wahai orang-orang yang beriman, wahai para manusia, afsus salam, sampaikanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada orang-orang yang tidak mampu,
wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi, wasallu billail, dan engkau sholatlah pada malam hari, wan nasu niyam, sedangkan manusia masih dalam keadaan tidur. Hadis di atas mengisyaratkan kita untuk berintim dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu yang spesial, di mana banyak manusia masih tidur, masih lalai, dan masih lupa. Kita memulai pekerjaan kita, memulai aktivitas kita dengan sholat malam. Kita mulai aktivitas kita dengan beribadah kepada Allah. Karena ibadah yang paling afdol adalah ibadah di saat banyak manusia lupa untuk beribadah, dan hanya sedikit orang yang mau mendekat kepada Robnya. Salah satunya yaitu di bulan Sya'ban ini. Karena banyak sekali orang-orang yang lalai dengan bulan Sya'ban ini. Kemarin ketika Syahrullah di bulan Rajab, semuanya berlomba-lomba berpuasa. Semuanya berpuasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah. Banyak sekali orang yang lupa dengan bulan Sya'ban ini. Marilah kita perbanyak ibadah di bulan Sya'ban yang insya Allah penuh barokah ini. Mari mulai persiapkan lagi, rajin lagi puasa, rajin sholat sunnah, tadarus Quran, dan sodakoh diperbanyak lagi. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan, tidak pernah lalai dengan apa yang diperintahkan Allah, dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita semua mendapatkan bulan Ramadan yang barokah nanti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadharin wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين Ma'asyiral muslimin, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،